Ayi nangivele mina guys ngiyavuka 6 lapha ngiyadlala ngivuka I'm already at the bundus ubaba umthize ngimshayela iround ungithayela imbuzi. Nangibona lapha sengivula igate fast isisu sami siyenzani ngithi yes before ngenza izinto eziningi athi ngiqala etoilet kuqala. Mara manje yazi la emaplazini sekumnandi uma uphethe itoilet uvela ujikele emuva kwendlu ungene etoilet lokudala bekumele ushone ehlathini yes ube nebhathi uphathele isisu lesishikisanako mfandeni uke ehlathini boma 2 km. Imagine ethi mawuceda ukubuya kule 2 km siqale phansi futhi kumele ubuyele uthi mawuthi phaphangelanga uzibone sohambe boma 90 km. Amarama izinto sezitshentshile sekumnandi la emaplazini bheka sebane toilet eflashaka nokuflash kahle kumele ngizimuvele ngizohlala lana ngizoshayela umoya kahle sengikhathele umsindo waselokishini bheka ngiphuma nokuphuma etoilet sengihlangabezana nama-fruits amnandi idorofi yespas ithenga boma 50 rand lana ngidla mahala ha thizena ngibuye ushayo number 2 nalapho baba mathi singasamoroshi nesikhathi sikhambeni sesibayeni ngenikhombisa imbuzi engizonithayela yona le masifika lapha sithola ithundra nokuthunda engathi ithukiwe yo ngiyareya abanamathumba angaka ngathi mithi nokuba mithi nje amarama ngabe imithi kusho kona ukuthi ngishaye ipopo ke kungasikudala ngizabe senginezimbuzi ezithu yabo guys emaplazini it's so refreshing shama ngifuna ukuntshela manga mangabe une depression ivele yehle nje mangabe une high blood ivele yehle nje yabona le day mina ngiyosebenza kahle ngibe nemali ngiyovele ngizishayile i4 room kahle la mangiceda lapho ngizithengele nebhakinyana maybe bomaleni cruiser so ukuthi mangifuna ke drobheni ngivele ngithi 3 fast ngibuye and le 4 room yami ngifuna ukuyishayela la neduze kwala nekhaya ngifuna uyishayela lenza asehlathini ngihlale ngiyi-1 futhi lana kumnandi ngoba igezi seyikhona ngigubulayo ukuthenga amakhandlela namahasi namanzi umasipalati yawadeliver mawakuphelele fast bese sesibuyile lapha esibayeni nangumalume amavula ikhula box lapha nikeza ubaba wami ibhiya haza lahleka kanjalo-ke inkomo ney'mbuzi namuhla umdala ebushaye abukhohlwe lapho ukuthi kumele ukuvalela imbuzi nezimvu abojakalasi bazitike lapha ehlathini yabo le timing esifike ngayo namuhla singathi ibhedi nako-ke phela sekumele siyotheza ayi niyangibona lapha sengihlezi phansi ngigqoka amabhutsu fast and mina makumabhutsu angakhoni shem yes amabhutsu angiphathisa izinyawo angazi muphi umhlobo wamabhutsu engingawagqoka ozongiphatha kahle mangiphumela ngaphandle lapha ngithola netreke liyaduma kusho kona ukuthi izobuya namuhla mina bengisotheza ngale veni yakamalumamo sifrahanyana elincane ako ngaphuma itrekera mele wazi ukuthi alapho kuyonyiwayo niyabona nani lana musikulandiwe la sinamba yesikharavana yes kahle sospenda the whole day ehlathini namuhla khona hey mara yazini impilo yasemaplazini seyithize kuba lula nyana masakhula thina besiberegisa isileyini esokutheza inkuni nayibona lesigodolo esiguys ukuthi njani inkuni thina sikhule esizilayisha phezu kwalesigodolo esiceda lapho sidoswa ngey'nkomo zakhona zibizwa ukuthi zinkabi abantu abakhulele emaplazini they know exactly what I'm talking about I'm sure baze baphatha ama-flashbacks mababona yonke lento eyenzeka la fast bese sesigibela vele lapha etrakeleni sesisebenzela ukutshinga ngehlathini yabo ukutheza kade ngagcina shem muthi ngina more than 10 years mara at least siphethe ikhula box inepetrol yabona makuyile nkomo le mina ngahlangana naye ebusuku ngabaleka shema enhle kwamanje mina uyayibona le ukuthi mangathi usondela iduze zivuke kahle hayi ngakuqhula ikuphule lamadini tsho ingasikhahluse kangaka itrakere madoda umuntu la yokubuya phethwe idini yes my favorite part ngalana emaplazini ukuthi I get to experience iKruger National Park for free bheka maye ngizibonela iSpringbok amazebra lapha yagalavana angisayiphathi ke ama-proper views bheka nje lana ngime khona lena ile scope dam izihlalele nje mangithi hlale enzansi nanyo omunye lena udlala ngalesikuta sasemanzini niyabona ukuthi abantu basemaplazini banezinkinga ezimnandi kanjani umuntu maphethe stress ovelayo ba-adventurous la mara mina nanoma ngingajabula kangakanani angeke ngize ngiqale ngene la bheka la mandla ukuthi athusa kangakanani nobugrinyana so hayi shem usuke ulithesta idlozi lakho niyabona le 4 room leni engithize ngifuna ukuyakha guys ngifuna ukuyakha njengalo muzi loyo lapha niyabona ukuthi ukuphi iview yakhona ibanjani-ke yes konje nithi i-powerball idlaliwa ngama-Tuesday nangama-Thursday ayiphela lapha ku-powerball inokubana i-jackpot e-very high yabona lento le engiyifunayo ngakhona ukuyenza immediately mangiqeda ukuwina lana emaplazini fast bese sesifikile lana solayisha khona izinkune yes singathi ngingaqimeza mangivula amehlo ngithole le trailer sebaligqwalisile ayi mara yikho enye ijob kumele vele silayishe la ayi ngithi ngibamba lesigodo ngisizwa siyasinda ngithi ayikhona malume woze uzongigugisa phela umuntu ozakuthinyeka idineli asilayishanga nekota half lapha abantu bathi bona sebadiniwe bafuna ukuyehlisa sebavula amakorona lapha weyala nangike sicede la manje ngoba mina ngikhuthele bathize mabasesebhizi ngamakorona lapha ngathi yazini mina ngiyalayisha lana ngifuna ukuchayisa ngibuyele ekhaya nalezi besisitobha phansi inkuni bese seziphelile lapha kwamele kudumisa i-home light hayi impilo yasemaplazini seyilula rehe guys bheka mayisosaha nge-home light fast bese siqedile lokhu akudala yobi yokhala isaha mfana ihlombe beliyoze likhumuka manje baba omncanami-ke ushaya nge-PhD in home light angakuyisela ihlathi within 5 minutes yazi guys sisinenkinga eshasha ngiyazi ukuthi niyangithanda mandluleke ithi niyahalela ukungena nibone nomshana ne-pitbull nezinkukhu zakamagogo and anginankinga naloko ningakuyenza throughout the day nami ngiyajabula mandlula lana nimemeza sinande siqoqaqoqa nasebusuku it's fine ungakwenza but uma umuntu osebenzisa ingqondo uyakhona ukubona ukuthi eish yabona maye
lo busuku lo besikibo maye ubusuku engeke ngiyenze 1 2 3 ngingayenza 1 2 3. Cabanga kule weekend esibuya kuyona guys, kunabantu ebasuke la basuka khona or bebandlula bazoma ekithi 3:20 wamasa bazommemeza malume kamshana. Last time abanye bazile bamemeza ngo-12. Cabanga guys, ngo-12. Ngiyanicela shemini niyazazi ngicela siyenzeni ngcono tu please. The thing is ukuthi angihlali ngiwani, nginabo makhelwane abanye abantu bavuka ekseni baye emsebenzini, wena usuka lela usuka khona uzomemeza ngalesikhathi leso. Guys shem please, mangabe ufuna uzomemeza woza during the day uzomemeza, kamara ungamemeza kuze kubharase nomsisila nomphimbo uzubhoboke lapha ngimind ke ngiyoze ngikubize sihlale phansi ngihlabele inkukhu ngithenge necoke siphuze sirelax. Funa gate drive. Sorry man, funa gate security. Fast bese sesibuyile lapha. Ngizobathi kumele ehlise lezi nkuni yeremos lana sazosebenza. Mangithi hla nale twins le pitbull. Mangithi hla kwesithula lapha emasimini lokho ngizakhala boqhwa qhwa. Ngiyakhe ngiyohlola ukuthi izikhiphani phela uzathola inkombo zingenelana emasimini zidlombile. Mangithi hla hawu na inkomo ezinyawo ezithu hawu nangu malimama utshontshombila lapha. Mangithi hla nangena ugogo wami lapha ubusy ngesteak ngathi ufuna usishayela ibrayi. And icamera into angayifuni ke makangezi ukuthi ngimshudi la sesiqabela. Makumalumama ikho into angakaphumanga nayo lana namuhla yo ngithize ngisababaza umbuyile umuntu wakho ucrate le tamati. Yabo mohlala emaplazini shem imali uyayisave. Pheka le tamati yena sithenga 5 rand emandiyeni lana abavele bazitshalela yona ngale move. Hawa lo muntu lona sekushot kuthatha inkomo manje khona nayo sekavumbuka nomgqude. Hawa lana nami sekhaya mara ngiholi kangaka mangifikile ngavele ngathi yazini ngcono sambe maye khona soyenza kakhulu. Ayisasho vele sesiphuma lapha. Don't forget ukuthi using the link and promo code on my bio will get you free 50 rand voucher namaspinza i25. For those who have already registered using the link and promo code on my bio, thank you so much guys, much appreciated. Izandla zidlula ikhanda. Jo ngaze ngazisola ukuthi bengisagibelelana emuva yerre nasive namakhuwa madoda idlula igijima idust yosingena la yasesa umuntu ovukela amasayinasi immediately.